Dengan bismillah kisah lorawe lon karang cae mamengan lukit kubah jamunyo jenta golare ledan buganye ulemu apin anu tulo blang garang bukole anu tulo gle di mesutap tip lepa tagura donya kake urang le jahe raya ngon ubin teta dengar pungo bukole sampai dalam gledi pubon maksiat ramai melempah jarupah jahe donya ake hae le tawin menan ke bago jino adulahe lehu buah jahe tak tegah megrian meraja lela di bineh pante di jam merabe mecuti-cutin ayah ngon pemahan le pike anak merabe raya ngon ubit muda ngon dara rata sagobe kajun bujahe mantong anak min le anu dara kaji basabe tiap urotan pre melahir-lahir tak dirayung di baplung sabe likut honda tan pre meapit-apit bak pioh canda cit kana kafe rada sakape hanale megriat punyang tawa selera hati jus ngon Nescafe kue tebulian bak pioh jem iya pelupia hati wabineh pante kahe cemutian mewayang senda gambar HP senang bukan le bah badan lekin menan pekadun jamun kake rata sagawe tak ubah magriat le manusia ka hitam hati menyebut jahe bagah talekian tuhangan muda jamun kake menyebut ganye hanale ubit anu luar nikah lepah lelahe hubungan bake yoh gohlom gatim nyang kakak tuha pihna nyang ganye gepo jahe pukosa anu mian nangan anu dro palo bukole iman kacaye setan pebulian ladom anu mo punya sare nyang cukup ganye gurungan murid ladom nyang gurangan mapi hase kadudom hati moral kakusip nangan maduan setan perabe gepo jahe melahir-lahir nyang ladom ustaz jangan bukan le cibrok tanpi pelaku murid urang pubu zina rata sagabe nyang ladom bangke dilun masjid na bak menasa muka lawese kenong jentihe iblis peapin katrok bak masa donya kake melomba jahe rayangan ubit nyobot agama sang hana mukre menyobot jahe bagah talekian anak bolotong jagong di pajo hana so paro lampoh to gunong kubit kaganye bajahe gado melumpah sungguh agam ngon inong